مرحبا خوندوان زانگا دجلی فراتي هم خيرات وكيون زانن او دمكا از وانين كردي ناكشين من بالا خدابو لسر برسكريكين كردان ومن هن فيديوين سياسي وجولا وشاندبو لاز بيجم كو او دي ين سياسي بصا نها امي دي سابقرن سر مجاري خوي زانستي وكيون زانن از سر بیرکاری، زمانزانی، کامپیوتر، هیچی لوانی، artificial intelligence، فیزیک، وانه اندکشین. و از خوازم که وانه خوی این سر لینگویستیکس یعنی زمانزانی هی برفرختر بکم. من وانه خوی داوی سر لینگویستیک مذکر که من وانا لنامگری و پیرزی داشتیا. نها امی جور دیسا دست بکن. و ام دخوازن نامگری و پیرزی برچاوی کردادا هی حسان به کو کرد کاربن لسر زمانی خوا بشخلن خبات بکن زانستی بکن بله کام دست بکن تئوریا نامگری تئوری اف گرامر نامگری ریزمان یعنی گرامر پرانی کرد بیجن ریزمان لی پیوا ریزمان نراستا دویم بیجن نامگری از کارم سروینا باخب لينا حوجيم مجارة مناوة لي ريزمان تشينابي هم زمانا ريز ناكن تشكو سانينا يعني سريخوا بيتنا بي بيبي جرامر دنابا بيبا جرامر تا جرام هيا او جرام ناميا نامه يعني نافا جرامر شغلي نافانا شغلي بيفانا جبوه که حافظنا بیشن یا هم بیشن نافگری چه نبی نامگری باشتره جبوه که ریزمان ندن شغلاندن نامگری باشتره تئوری اف گرامر تئوریا نامگری کام دست بیبکن شغل نامگری شغل گرامر اوکو اون سر هوا کان دخبتن اون هووكا كي دابش تكن وساكو او قا دابش بكن كو قاواون جهان بشكي هري بچوك او ببا خوديه واتيكي بشي هري بچوك دوي خوديه واتيكي بي قاواون بشي هري بچوك تكن خوديه واتيكي دور جنوانات تينين جم هبدو وا بيوان تينين جم هبدو دخوازون كي تشتك مزنتر بيك بكن تشتين بچوك قاوات تين جم هودو بيك دبن ام كانون جوان تشتين بچوك بيجن بيكل او بيف جبيفا كونستيتي لفردا من هم بيفين كردي و انجليزي نفسانديا مايزا بكن كو بينج بيف هيا و يك جوان بيكل كونستيت از باور من ليكر هفوكو كردا زانن جبرك اف سي بيف جلادات بدرخانتي لي دما جلاد بدرخان دا سينتاكس يعني بيرزي اوقا برفره نببو اوقا للسروينا دا شغل نهات بكره لي بشتي 1960 كي شغلي نام تشامسكي سينتاكس اند ستراكشر برتوكا كيا اما ام تيج هشتنكو سينتاكس جرامر تشيا و ام تشاوا كارن سروينا بريك فرمالي فرمي بخبتن لي دما جلادات بدرخان دا افتش تنبو از باورم از کارم دو پیوان زیده بکم لسر پیوین جلادت بدرخان یک جوان راونوسا ای دیجی پیکلا راونوس فریس انتشتا راوتکن گاوا انتشتا راوتکن هر راویک خودی واتیک تیگیشتیا واتیک لجم آنینا فریس او فریس جی خودی پیوانا و خودی پیکلانا و هر پیکل جی خودی پیون پیکل من ذات جواره کد تشتک مزن هيا وانا دابش تكن كو وساكو هر هووكك مزن هيا وفي هووك دابش تكن كو حتى كون بگهن بيوي هري داوي خودي واتيكا ون گاوا دو پیوان يعني سي پیوان تينين جم هودو او دبي پیکلك چما دبي پیکلك ون تشتا پیک تينين كو واتين عوابكن اكو تنين فهم كراز باور ام دوام بكن لوردا
وينيكي هيا و وينجي رسم دككو او هوك كردي چاوا هاتيه دابشكرين او هوك جي من كوري متكا خوديت من كوري متكا خوديت گاواز وی پی وی هوک دبیجن و تیدی گجن و فهم دکن که واتیا وی چیا لی امی چاوا وینا دابش بکن امینا نزان دویم بریک فرمالی وینا دابش بکن ازی نها ریکی غلط شاش جوار شانی بکن از دخوازن من و كوري بينم جم هفدو من كوري قاوون في هفدو بيفي تينين جم هفدو واتناف دنينا من كوري شي انت تشد بيجي يعني جي فيم ناكم جبوا يكي او هفدو نابم بيكل او هفدو ناين جم هفدو كو اويك واتيك اوابكن ام يكي دي بجربين كوري متكا اگر تبيجي كوري متكا خوا كوري متكا من كوري متكا احمد واتناف دهيا ليه هكر تتني بيجي كوري متكا واتناف دانينا جبو ويكي كوري ومتكا او هفد بيف نكارم ورن جم هفدو كو بيكلك آوابكن constituted آوابكن او بيكل يعني constitute خودي واتيكي بي اما مد مناكين شاش جوارة دا كو ام نكاربن بيكلان آوابكن نهازي مناكين راست جوارة شاني بكم كون كاربن بيكل جب بيوان آوابكن يعني واتا جب بيوان درخين متكا خوا متكا بيوان متكا بيوكا خوا بيوكا اگر هم بيج متكا خوا ابي واتنا بده هيا اگر انسان جوارة برسكر تي بيج متكا منا متكا خوا تكيدت متكا خوا ديت تكيدت متكا خوا وديت يعني بيوا متكا خوا كارم بين جم حدو وديت كو ما بيكلي خوي يكم آواكر ناوا وي هفو كيدا متكا خوا وندبينن كو من وي بيكلي خستيا ناوا چارچوكي لورده هر چارچوه نشانه پیکل کیا و گاوا دور کی دا چارچوه هبی لورده واته هيا مثلا لورده ها چارچوه کی وسانینا من كوري جبوه کی نخودی واته از باور منتهی گشتن لورده پیکل کی هيا پیکل دی هيا متکا خوا كوري متکا خوا ودورجي كوري متكا خوتي اداوي دجي من كوري متكا خوتي قاون وا چارچويان يعني بيكلان تين جم هدو وني ببينن كو هر چارچويك ناوا چارچويك دينا چارچوا شين ناوا چارچويا سور ديا چارچوا سور ناوا چارچويا كسك ديا هري مزنجي ذاتن هوكا ازي وانا بجميرم او چارچوا يكمينا چارچوا ديمينا چارچوا سيمينا چارچوا چارمينا هر چارچوا خودي بيكل كيا يعني هر چارچوا بيكلا كونستيتا هوكا بيكلا هوكا ام كارن اوسا وي وان چارچوه اوسا رسم ممكن كو ام كارن بيجن جور حتى جير عليه جور دا 4 هيا ناف دا 3 هيا ناف دا 2 هيا ناف دا جي 1 هيا ام كارن بيجن هري كور بنديا شينا شغلنا مغري او شغلكو كارگريا نامگري يعني كاري مشيا نامگري او كاري مشيكو اون بيكلا تينين جم هفدو بريكي فورمال اون جوان واتيان آوادكن واتيان دردخن آواناكن واتيان الورد يزاتن واتيان دردخن نها ما شغلينا مغري كر وساكو او شغلينا مغري جمانا 4 بيكلا ناواكر 4 بيكلا ناواكر وهر جي هر يك بيكل ناوا بيكلك دين ديا
و پیکلا ای هری کور ای هری ناوندی پیکلا شینا و وسا دبینین که حال وردا هر چارچوه یکی نشانه پیکل کیه از باورم تێگەهشتن و ئەزێ لەبەردا بالا خۆ بدەن من گۆتیە هەڤۆک ڕاڤەنووسە برەسەر و ڕاڤەنووسە برەسەرێ دن هەر چارچەوە خودی ناوەکە خودی ناوگینەکە هەر چارچەوە لەبەردا ڕاڤەنووسە برەسەرە لەوردا ڕاڤەنووسە لێکەرە هەڤۆکە ئەوژی ڕاڤەنووسە برەسەرە ڕاڤەنووسە برەسەر ئەزی دوورە بەحسا وانا بکەم لێ دەبێ بزانبن چما ئەو ڕاڤەنووسە و چما ئەم ژێرە دەبێژین ڕاڤەنووسە برەسەر ڕاڤەنووسە برەسەرە ji ber ku navda lêker nîne ew ڕاڤەنووسە lêker ji ber ku nava vê çerçevî de lêker heye têgeşt zaten di ڕاڤەنووس hene ڕاڤەنووسە برەسەرە û ڕاڤەنووسە lêker e başqa ڕاڤەنووس nîne ڕاڤەنووسên dîn nîne ez bawerim min têgihiştin aliyê rastê de jî min heman hevokî birêyekî tekstî nivîsandiye li wir de jî min dîsa şuxuliyê namegerîkiye kiriye biriya parantezan parantez kurdî sîs biriya sîsan her peyv aniye cem hevdû û gava peyv tên cem hevdû em pêkela nava dikin yan jî ڕاڤەنووسە nava dikin peyva pêkela şîn heye û bi sîsa şîn hatiye dorpêşkirin û ڕاڤەنووسە sor heye ew jî sîsa sor hatiye dorpêçkirin û ڕاڤەنووسە kesk heye ew jî bî sîsa kesk hatiye dorpêşkirin û ê herî dawiye jî hevokek heye ev resimkirin biriya sîsan parantezan xwediya heman wateya ku wêneya aliyê çep de ye ku ew wîne heman wate resim dike we tê geşt li vî slaydê de vî beşî de min ji we re karîmeşiya karîgeriya namegerî kir şuxuliyê namegerî kir şuxuliyê rêzmanî kir şuxuliyê gramerî kir û tê de min hevokek destxist min vê hevokî dabeş kir û wisa ku heta dawî min dabeş kir ku dawî de ew xwedî peyvin dûre jî min peyvan anîn cem hevdû û kîjan peyv hate cem hevdû û xwediyê wateyekî bê min jê re got pêkel konstît û dûre jî min pêkel li ser pêkel danî pêkel li ser pêkel danî û dûre jî ez giham dawî ez pêşê çûm herî kûr ji kûr hatim vegeriya wate ji wan derxist û dawî de jî min hevok eşkere kir ew şuxuliyê namegeriya min rêyekî formal kir fermî kir lê li vir de pirsgirêkek heye teoriya namegerî teoriya gramerî xwediyê gelek metodan e rêgezan e teoriya mesela ez ê hin navê teoriyên namegerî ji we re bidim PSG phrase structure grammar combinatorial grammar yan jî ê Noam Chomsky heye minimalist program û hê zêdetir e gelek teorî hene li vir de min tenê teoriyek daşuxulandim her teorî birêyekî cuda van pêkela ava dike van çarçeveyan ava dike bi teorîkî din de ev pêkel birêyekî din tê ava kirin û teorîkî din de ev pêkel birêyekî din tên ava kirin mesela in combinatorial grammar ez ê van çarçeveyan birêyekî din birêyekî fermî ji we re ava bikim ev gelek cuda ye lê divê hûn bizanibin ku bi afirandina pêkelan
يعني جي شكل كرنا رسم كرنا بيكلان بقلق رين جدا امكارن بريق امكارن بقلق رين جدا بعضابكن بلي كام دوامكن لبردا بيبك يعني جي برسك خب برز دكي دوي ام وي برسي بدنجي برز بكن بلف بكن ابرسشيا ابرز قالوا ام حوجنا سيستمك نامجري بو بيريزي قالوا ام حوجنا بسيستمك نامجريه براستي ام حوجنا دوي ام وي برسي بكن لبردا ديسا هبوكا كيا هبوك خديه 5 بيفانا هجر زماني انسانان هرتم خديه 5 بيفان بي ام نحوجنا توريك نامگرينا جبرگه هرتم 5 بيفان و 5 بي هرتم خديه لي كردا برسر و تشتين دين بي و اوي اشكره بي جبرگه اوي برچاوان بي ام نحوجنا كو توريك آوابكن ليه زمان تشتكي وسايكو مثلا زماني كردي وكارن هفوكك آوابكن كو ناوا في هفوكي دا قلق بيف هبن مثلا آلية راستي دا من هفوكك نمسان ديا ومن قوتيك الزانمكو تزاني كو أحمد دروان بيجي لبردا سي كرده هنا از تو وأحمد دروان بيجي وتجي زانيكو أحمد دروان بيجي لي أجي زانمكي تو تزاني أحمد دروان بيجي في بي تيجي هشتن لي بالا خو بدن في بي أذكارم في بي حتى درستاري ببم يعني كرد بيجين حتى ببم حتى بيجين حتى يعني سونسوس انفينيت لي بيفا حتى نراستا جسري خو عبيتنا درستار حتى درستاري بشتي درستار سونسوس يعني أمكارم في بي حتى درستاري ببن حتى سونسوزي حتى انفينيتي ببن چاوا از زانمكو احمد زانيكو محمد زانيكو وشيلان زانيكو اب زانيكو ديامن زانيكو بريمن دروات بيجي من 6 جار دريشكر از زانمكو احمد زانيكو نظام چو 6 جار دريشكر ليه كردي دستور دده كو اون في بيفي حتى درستا في هبوكي حتى درستاري ببن حتى مينا ببن درستاري اشكرت بكو زمانك خوديه هن بهوكانك او هوك هر يك هوك خوديه دريجيك جدايا خوديه بيفين جدانا جبويكي ام بريك فورمال ام حوجي بريك فورمالن كو ام كاربون وان هوكان دابش بكن كو حتى كوراهي و داويد ام كاربون بيكرام بين جم هفدو كو ام واتا جوان جناوان درخينه جبو ويكي ام حوجي توريا جرامرينا يعني توريا نامگري يعني جري زماني از باور من تيگشتن ام چما حوجي توريا نامگرينا چما حوجي سيستمك نامگرينا بو بيريز سينتاكس و جرامر جهف جدانا اللي تيكليا وبهور هيا ام دوام كن بيريز سينتاكس قالوا بيريز الشكوتي سين وتاكس او سين بيا لاتينية تاكس شي ريزا بيريز ريز باردون اوكي تاكس وريز عينية و بي وسين عينية جبوا هيك قالك هسيانا سين تاكس بي ريز سينتاكس بيريز سينتاكس يعني بيريز او شغلكو شاوا بيف تين جم هفدو برياكي سيستماتيكي شاوا بيف تين جم هفدو برياكي سيستماتيكي ليه واتا ناف دانينا ها بنا بزانبن او اگر واتا بخن ناف دا افد بي جرامري هر زمان خوديه ريغازين
بيرزينا هر زمان خديه ريجزين بيرزينا وهر بيرزي جهة جدانا ليه دويهم فيت شتي بزانبن مخالايا كمين دا بحث كريا هر بيكل خدي واتيكا او بيكلا برچاو نيشانيا واتيا نبرچاوا بيكل هرتن برچاون چاوا برچاون جبركو قاوا اون سيس بارانتيز داتينن und dibêjin ki ev pêkel e ji ber ku ji bo yekî çavî ve dibînî lê em nizanin ew pêkel xwediyê çi wate ye li vî hevokî de metka xwe xwedî watekî ye lê ew metka xwe hevokek din de tê wate ew ê bê xwediyê wateyekî din bira divê hûn bizanibin ku sintaks berçavan e em zanin metik û xwe çawa tên cem hevdû lê wate cuda ye wate ne berçava em wîna nabînin lê em sintaks dibînin şuxuliyê sintaks hertin berçava heger însanek şuxulek sintaks bike û bide min ez ê bibînim ku ew şuxul çi ye lê em wateyan nabînin em dixwazin rêyekê bibînin ku em wateyan jî berçav bikin karibin wana bibînin niha ez ê li vir de wîna bikim berçav hûnî bibînin bala xwe bidin her peyvek xwediyê apostrof kiye navê wîna apostrof e yan jî niçik kurdiya wî apostrof min çikot sintaks berçava wate ne berçava min yan jî ew ê şîn berçava û sintaks lê heye li vir de jî em wate nabînin ji ber ku em wate nabînin em jê re niçik datînin bo her yekî lê li vir de min tişkî şaş kiriye li vir de watekî dî heye ew parantez jî xwedî wate ye xwedî niçik e niçik li ser parantez nedaniye lê ew jî xwedî niçik e li vir de ez çi dixwazim eşkere bikim aliyê jor de û sintaks dibînin biriya rengan û sintaks dibînin pêrêz dibînin aliyê jêr de û wate dibînin me wate kir berçav biriya niçikan wajê derxist niha ez ê şuxulê berçavkirina wateyan hêz eşkeretir bikim li wir de metka xwe ez ê wîna wergerênîn birkarî metik lêkirdeyek e ku li ser xwe de dixebitê metik lêkirdeya hûn ê bêjin lêkirde çi ye fonksiyon a di nava birkarî de metik lêkirdeyek e ku li ser xwe de dixebitê û xwe dike xwediyê metkî gotinî min baş fêm bikim metik peyva metik lêkirdeyek e û ew lêkirde li ser peyva xwe dixebitê û vê peyvê dike xwediyê metkî bi rastî min ji we re şaş got aslında a metik û xwe ye li wir de metka xwe heye ya a ew a lêkirde ye ew a xwediyê di parametre yek metka yek xwe ye lê aynı ye fark nîne ji vê re dibêjin îzafe ez ê dora bêjim îzafe çi ye îzafe lêkirdekî ye ku li ser peyvan dixebitî li vir de metke û vê metkê dike girêdanka peyvek din li vir de jî xwe ye ez bawerim eşkere ye mebesta min ew e ku ez dixwazim ji we re karê yan jî şuxulê wateyan berçav bikim û bibînin aliyê jor de me sintaks berçav kir biriya parantez û rengan aliyê jêr de me wate berçav kir eşkere kir biriya niçikan lê ew nebesa
دوێن وانە وەرگرینن لێکردەیان فانکشن بریا بیرکاری کوون زانبن کو واتە لەڤر کویە هەڵواتە لەڤرە واتە لەڤردا متکا خۆدا ئا لێکردەیە کو ئەو لێکردە لەسەر مەتک و خوا دەخەبتێ و خوا دکێ خودیە مەتکێ هەنکی بەلکی تەبلی هەبە لێ دوێن جێ دەرخم بەلێ من گوتنی خوا قەداند لەوی وانی دەمە چ کرد مژوارە ئەشکەرە کرد و گەلۆ شغلی نامەگەری چییە پێکەل چییە و چاوە پێکەلان بەرچاو دکن بە شغلی نامەگەریە دوورەژی مژوار ئەشکەرە کرد و چاوە واتەیان ناوا پەیوەکیدا یانژی ناوا هەڤۆکێکیدا ئەشکەرە دکن بریا نچک و بیرکاری بەێ نەهاز گەهام داویە وانەیە خۆ هەتا وانەیەکی دن خۆ باش بنەرن بژە کوردە کوردستان